Umuryane gukatandikaho bwa nyuma ya mukuru w'uruganda rw'ababito Okwiri Fred Mugenyi ruciya okuhandika ebaroha ebiro 30 okwezi k'okubanza omwaka ogu arukubinga muhikirwa Andrew Byakutaga ow'ebyesente Robert Owangonzya hamwe n'omuhoreza w'obukama Edgar Agaba ngo bakejonesa ofisi zabo omukwiba sente z'obukama. Office and OBKK property in their possession. Ahabwo umuryane kugumizamu urukiko rusitamire rwebembirwe omutarindwa Isaac Karembe kucwamu ngo habeho akakiko akaracyondoze ahaburyane obu. Ensonga nkazino tukumanya omulingo kuzikuwatamu abantu abakura bakwasirweho nibazitulabya barabya organization nibazitwara aheru tuleka ntarika kwanika obutengo bwaitu omurujuyire kandi kuno kimanywangu obutengo rundo buzina bwaitu tubwanikibwaye we should not expose our element in public. Na bwekyo tusabire aba bakwatibwaho abatwaire abahandikire ebyandiko bino n'ensonga zino okuzitwara aheru bagaruke omurukurato baije batusobore turole omulingo gw'okumaraho ensonga ze runo kutegeza bino ngo nahali baragenda hono bajja kumalira bagarukire mu rukurato kuba orukurato niyo supreme organ yokukama kandi tuyina. Hakachiko bataho abantu batano Madison Madila, Edward Muhimbo, Justin Asimwe, Gerard Businje hamwe na John Bosco Bucha kandi bahebwa okwezi kumwe kugaruka na report. Kandi tuyina capacity rundi amani gokuranga ensonga zino tuzitayiremu twazigonjora twaziterekereza bintu bibiri ebitukozere kyalero kino tuteyireho akatebe akorukurato akagenda kuseruliriza ansonga zino akatwesere ad hoc investigation committee kurukiri nti orukurato rundi bitongole byone byokukama kwa bina amani bisobora gukora imirimo yabyo kurungi byongere mu amani kino kijja kumaraho inganana ezikusobora kubaho kuleta tabuka hagati y'ibitongole bikora n'ibikama. Karembe hona yahamya ngwe sande ehwire akakiko ka president akarukurwanisa obushomankuzi kakija omubukama bwa bunyoro kitara kucyondoza ahanshonga zo kubuzabuza sente. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.